ينفع يا سويس تدفع فلوس الاكل بالمصري؟ ادي 150 جنيه. اديتهم لبيانه وقلت لهم انا عاوز اعمل سندوتش، تعالوا اوريكم هتعملوا ب 150 جنيه مصري سندوتش عامل ازاي. خليكم معايا. اول حاجه انا كنت جايب ربع رومي عامل 3 يورو. 3 يورو يعني 150 جنيه، اخد من ربع الرومي 50 جرام، يعني عاملين كام؟ 25 جنيه. وتاني حاجه هتقوم حاطط عليهم ايه؟ 4 خلط رانش اللي هيكلفوك، اللي هتحسبه في مصر مش هيكلفوك كام؟ 20 جنيه اهم. 4 خلط رانش. وتقوم جايب بقى، جايب انت علبه تونه عامله جنيه. هتقوم جايب علبه التونه وتقوم حاطط ايه؟ معلقتين 2. معلقتين 2 كام؟ ادي كمان 20 قرش. وتقوم جاي على هريسه، ولو عندك مواسير نصيحه من اخ لاخوه ما تاكلهاش. تقوم حاطط لك حته هريسه كده وتاكل الشندوتش ده وتروح على المستشفى وقتي. فاهم؟ ادي شندوتش ب 150 جنيه. للناس اللي بتوع التحسيبه اللي متغرب من مصر، ال 150 جنيه دول هنا الجنيه جنيه بلده. يعني لو رحت لحد قلت له عايز ب 150 جنيه ده حاجات هجيب بهم، انت عارف ايه بالظبط؟ هجيب بهم واحده قهوه وقرص الطلب. فاهم ازاي؟ يعني انا حسبت لك قلت لك ايه؟ جوز اللانشون ده عامل كام؟ عامل 2 جنيه او جنيه ونص، 2 يورو، يعني ب 100 جنيه. هل انت بتشتريها في مصر ب 100 جنيه؟ يبقى الجنيه جنيه بلده يا صاحبي، يبقى ايه؟ ما بتتحسبش كده. تعالى كل معايا.